Ize uhiriwe byiza Henus ndetse na Tuyizere Etienne wegukanye umudari wa bronze nyuma yo kuba urwa gatatu rukoresheje iminota 46 n'amasegonda 12 ku ntera y'ibirometero 36 byakinwe. Igihugu cya Algeria nicyo cyabaye icya mbere gikoresheje iminota 44 n'amasegonda 45 gikurikirwa n'ikipe y'igihugu ya Eritrea yakoresheje iminota 45 n'amasegonda 15. Ibihugu nka Angola, ibihugu bya Maurice, Burkina Faso, Ethiopia, Ghana na Zimbabwe byasoreje mu yindi myanya biza bikurikiye ikipe y'igihugu y'u Rwanda yabaye iya gatatu. Aho ni mu bagabo ariko no mu bagore bari bakinnye, aho ikipe y'u Rwanda yegukanye umudari wa bronze naho nyuma yo kuba iya gatatu. Yabigezeho nyuma yuko Ingabire Diane, Nzayisenga Valentine ndetse na Nire Saverine bakoresheje iminota 54 ndetse ni segonda rimwe ku ntera ibirometero 36. Baje nyuma y'urwo bya Maurice byegukanye umudari wa zahabu, naho Namibia iba iya kabiri. Amakipe yaje nyuma y'u Rwanda arimo igihugu cya Burkina Faso, Maroc, Ghana na Zambia. Mu gihe mu cyiciro cy'ingimbiho u Rwanda ntago rwahiri kuko rwabaye urwa kane nyuma yo gukoresha iminota 53 n'amasegonda 30 rurushwa iminota 3 n'amasegonda 5 n'ibihugu bya Maurice byegukanye umudari cyangwa se umwanya wa gatatu. Wo bita Ncutiraguma Keve, Shyaka Janvier na Tuyizere Hashimo nibo bagize ikipe y'igihugu y'ingimbi iri muri Ghana. Igihugu cya Algeria rero cyabaye icya mbere muri izi ngimbi nyuma yo gukoresha iminota 47 n'amasegonda 55, gikurikirwa na Maroc yakoresha iminota 49 n'amasegonda 58 ku ntera ibirometero 36 byari byakinwe nyuma yo kuzenguruka intera ibirometero 12 inshuro eshatu. Kuri uyu wa kane rero, kuri uyu munsi uyu munsi baza gusiganwa n'ibihe ariko ku giti cyabo mu giciro birimo abangavu ingimbi, abagabo bakuru n'abatanyije imyaka 23 ndetse n'abagore bakuru batanyije imyaka 23. Twerekeze mu mukino wa basketball, aho ku munsi w'ejo shampiyona izasubukurwa cyangwa se imikino kizakinwa yamaze kujya ahagaragara. Nk'imikino ine nizaba ku munsi w'ejo, harimo umukino uzabera muri Lycée de Kigali muri gymnase nshyashya yamaze kubakwa. UGB na Orion niho zizakinira, mu gihe APR izakira Kigali Titans muri Kepra, Patriot igakina Tigers muri Kepra, mu gihe Rege izakina na IPRC Kigali nabo bazakina muri RDK. Niyo mikino ine rero iteganyijwe ku munsi w'ejo. Indi mikino ikaba iteganyijwe ku gatandatu ndetse no ku munsi wo ku cyumweru, ari nabwo bazaba basoza umunsi wa 13 wa shampiyona icyiciro cya mbere muri basketball. Twerekeze ku mugabane wa Afrika, tubwire ko Saido Ntibazonkiza nari mu bakinnyi ba Simba Sport Club bazakina na Horo yo mu gihugu cya Guinea ku gatandatu, bizaba ari tariki 11 mu mukino w'umunsi wa mbere w'itsinda rya gatatu muri CAF Champions League. Ni igihombo gikomeye rero kuri ikipe ya Simba Sport Club kuko rutayizamo ayo Saido yinumwe mu bari kubafasha. Uyu umusore rero ukomoka mu gihugu cy'u Burundi akaba yagize ikibazo ku kibero kizatuma adakina uyu mukino. Ni umukino uzabera kuri stade yitwa General Lansana Conte yo mu gihugu cya Guinea, ntago azaba ahari. Twerekeze ku mugabane w'Uburayi muri FC Barcelona. Binari byiza kuko ikipe yamaze gutegekwa na La Liga ko igomba kugabanya imishahara ikageza kuri miliyoni 147 zose kugira ngo itarenza imishahara yagiye yo guhemba abakinnyi. Kugira ngo rero ibi ngibi bikorwe, ikipe ya Barcelona ikaba igiye gutanga ubita Frenkie de Jong ndetse na Ansu Fati mu makipe abifuza kugira ngo bagabanye ikibazo cy'imishahara cyatumagiye cyane kuko La Liga yamaze kubategeka kugabanya iyo mishahara. Twerekeze mu ikipe ya Chelsea, bamwita Pierre-Emerick Aubameyang, akaba yahisemo kuba agiye kwigira muri Los Angeles FC muri Major League Soccer ku mugabane wa Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero bije nyuma yuko uyu mukinnyi avanwe mu bakinnyi bagomba gukina imikino ya UEFA Champions League agasimbuzwa Enzo Fernandez waguzwe mu ikipe ya Benfica. Akaba rero yabonye ko nta kazuza afite muri ikipe ya Chelsea nyuma yuko kandi yarasigaje amezi 18 kuri kontra ye kuko yarasinye imyaka igera kuri 2. Ahisemo rero kuba yasohoka muri ikipe ya Chelsea akajya gushaka aho yakina. Ntago yemerewe gukina muri shampiyona yo ku mugabane w'Uburayi kuko muri karandiriye imwe nta mukinnyi wemerewe gukina muri mu makipe atatu atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi kuko yakinnye muri Barcelona na Chelsea muri kalenda y'uyu mwaka. Yahisemo rero kuba yakigira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba ariho akomereza. Bamwita Thierry Henry, ntakiri umutoza wungirije mu kipe y'igihugu y'Ububiligi kuva mu mwaka 2021 nyuma yuko rero ikipe ihawe Mutaliyani bita Domenico Tedesco akaba asimbuye Roberto Martinez, akaba nawe wakoranaga na Thierry Henry. Thierry rero yahisemo kuba nawe yava muri iyi kipe
akajya gushaka iyindi atoza. Dusoreze mu gihugu cy'Ubufaransa aho hateganyijwe umukino wa kimwe cya kane cy'igikombe cy'igihugu. Lens irazogora n'ikipe ya Lorient ku isaha isa 4, umukino urasifurwa bita Jeremy Pignard kuri stade di Moustoir. Tubibutse ko ikipe ya Paris Saint-Germain yayisezerewe muri iki gikombe cy'igihugu, isezerewe na Marseille ku bitego bibiri byose kuri kimwe. Nuko bimeze, reka tuba ducumbikiye aho ngaho, ubwo ibindi naho makuru yacu ataha. Urakoze cyane Iberi. Tujya handi hirya no hino mu isi. Muri Burkina Faso umuryango w'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières wahagaritse ibikorwa byawo mu majyaruguru y'icyo gihugu, ni nyuma y'uko hari abaganga babiri b'uyu muryango bishwe n'abajihadiste. Ni mu gitero cyabaye ku munsi w'ejo kuwa gatatu bw'abajihadiste barasaga ku modoka yitwaye abakozi b'uyu muryango mu ntara ya Suru. Abishwe bombi n'abanyaburkina Faso. Uyu muryango w'abaganga batagira umupaka ukaba bavuze ko mu gihe utarabona ibisobanuro byimbitse ku buryo imodoka yabo yagabweho igitero babaye bahagaritse ibikorwa bakoreraga mu majyaruguru y'iki gihugu. Uburusiya bwo bwijeje igihugu cya Mauritania ubufasha mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba rikorwa n'abajihadiste. Ni mu ruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yagiriye mu gihugu cya Mauritania ku munsi w'ejo kuwa gatatu, aho yageze avuye mu gihugu cya Mali. Minisitiri Sergei Lavrov yavuze ko Uburusiya bwubaha umwanzuro wafashwe na Mauritania, ubwo iki gihugu cya Mauritania cyamaganaga intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine, ariko ko ibyo bitabuza kubafasha kurwanya iterabwoba. Mauritania ni kimwe mu bihugu biri mu gace ka Sahel muri Afrika, maze igihe hagaragara ibikorwa by'iterabwoba cyane ku mupaka Mauritania ihana n'igihugu cya Mali. Kuri wa kane Minisitiri Lavrov akaba yakomereje uruzinduko rwe mu gihugu cya Sudani. Reka tujye noneho muri Algeria. Iki gihugu cyahamagaje ambasaderi wacyo mu Bufaransa ngo agaruke mu gihugu, ibyongeye gushyira agatotsi mu mubano hagati y'ibihugu byombi. Algeria iri gushinja Ubufaransa kuba bwarateguye umugambi wo gutorokesha impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yitwa Amira Bouraoui. Uyu akaba ashakishwa cyane na Algeria ngo imute muri yombi. Uyu Amira ni umwe mu bayoboye imyigaragambyo mu mwaka wa 2019 yamaganaga ubutegetsi muri Algeria. Yaje gufungwa ariko nyuma arafungurwa mu mwaka wa 2020 ajya muri Tunisia mu buryo bunyuranyije n'amategeko, naho yaje kuhafatirwa. Ariko ku munsi wo kwa mbere mu gihe uyu Amira yari ategereje ko yoherezwa mu gihugu cye cya Algeria, akaba ariho aburanishwa. Yaje gufungurwa mu buryo Algeria ivuga ko itazi, ahita atorokera mu Bufaransa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Algeria rero ikaba yashinje Ubufaransa kuvogera ubusugire bw'igihugu, ko ibyo bibangamiye umubano hagati y'ibihugu byombi. Reka tujye mu mahanga ya kure. Imibare y'abahitanywe n'umutingito wibasiye kuwa mbere cy'icyumweru Turukiya na Syria ikomeje kwiyongera. Ubu mu bihugu byombi harabarurwa abapfuye barenga 16,000. Abakora ibikorwa by'ubutabazi nabo bari gusiganwa n'amasango barebe ko hari uwo baramira agihumeka umwuka w'abazima bamuvanye mu bikuta by'inzu zasenyutse. Gusa abatabazi babangamiwe n'ubukonje budasanzwe buri kwiyongera kuri icyo kiza cy'umutingito rufite ubukana buri hejuru ya 7 ku bipimo bya Richter, ibipimo bigenerwa bapima ubukana bw'imitingito. Ku bapfuye rero barenga 16,000. Turkiye niyo yahababariye cyane kuko ibarura barenga 12,000, mu gihe Syria nayo barenga 3,100. Tugena naho mu bijyanye n'intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Kuri uyu wa kane nibwo perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yahagurutse mu France yerekeza mu Bubiligi, aho biteganyijwe ko yitabira inama y'umuryango wo mu bihugu by'Uburayi ibera i Bruxelles aho mu Bubiligi. Ni inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize ibihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. By'umwihariko biteganyijwe ko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky aza gusaba abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango w'Uburayi ko bafasha Ukraine, bakamuha indege z'intambara zikomeye kugira ngo akomeze ahangane n'Uburusiya. Ni mu gihe intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine igiye kumara umwaka itangiye, dore ko yatangiye tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize 2022, ubwo Uburusiya bwashozaga intambara kuri iki gihugu. Volodymyr Zelensky ageze mu Bubiligi avuye mu Bufaransa na nyuma y'uko avuye mu Bwongereza, aho yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ndetse agirana n'ibiganiro na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, aho hose abasaba ko bamuha inkunga kugira ngo akomeze ahangane n'ibitero by'igihugu cy'Uburusiya, dore ko muri iyi minsi
byakajije umurego mu bice bitandukanye by'iki gihugu cya Ukraine. Mbere yo twakira Jafet mu myidagaduro, reka tubwire abadukurikiye uko ikirere kiribuze kuba cyifashe muri aya masaha y'igicamunsi. Meteo y'u Rwanda yatangaje ko hagati ya saa 6 z'amanywa na saa 12 z'umugoroba hateganyijwe imvura mu turere twose tw'igihugu, noneho hagati ya saa 12 na saa 6 z'ijoro nta mvura iteganyijwe mu turere twose. Reka dufate akaruhuko gato. Jafet yamaze kugera